Seve murenge ibyo uboni imbere yawe bizashira. Seve murenge gakondo yanjye ibyo uboni imbere yawe bizashira. Nagira ngo mvuge bikanga basohora amajwi nibumve azamura agatoki ntibambone kubera iki njyewe ubwoko bwanjye buritwa isi yose ibibona. Murenge nziza gakondo yanjye uraziriki. Muraho neza bakunzi ba radiyo Incatatu, turabasuhuje tubahaye mwaramutse bari hano mu gihugu cya Amerika, cyane cyane bari muri leta ya Arizona. Twe dufite isaha ya 4:20 ku isaha lokale ya hano muri Arizona. Muri Amerika rero tubahaye mwiriwe cyangwa se mwaramutse. Turabizi ko hari abantu bamaze kugera za saa 6 ndetse bashira saa 7 mu mastate y'uburasirazuba bwo hagati bwa Amerika. Rero tubahaye kare muri kino kiganiro, ni ikiganiro cyo ku itariki 13 kwezi no kwa kane umwaka n'uyunguyu wa 2025. Ahanini mvuga amatariki kugira ngo umenye uburyo musiti wa iyi nkuru ngo ni yari irashaje ni yavuba. Rero niyo mpamvu mbabwira amatariki. Ni tariki 13 kwezi kwa kane 2025. Hari uwo yigeraho akayitegera akavuga ati ko iyi nkuru ni yari. Rero yumvisha amatariki ni yejo bundi hashize icyumweru ntirasaza cyane. Rero uhita wumva ryari iyo nkuru yasohotse. Niyo mpamvu mbabwira amatariki. Rero Radio Incatatu ivugira hano mu gihugu cya Amerika, ni muri leta ya Arizona, ni mu gisagara cya Phoenix. Ubundi kandi bashaka gutekereza se iyi channel iyi radio iba hehe? Iba muri Amerika niho ikorera, ni muri leta ya Arizona, ni mu gisagara cya Phoenix. Amazina yanje nitwa Benjamin Ruramira Nkurikiye. Ushaka kuvuga ati uyu muntu uvugira kuri iyi channel ninde? Amazina yanje nayo ngayo, nije ukunze kubana nange muri ibiganiro by'iyi radio. Iyi radio rero murashobora kuba mutazi umurongo wayo, ivuga ibiki birebana n'iki. Iyi radio rero ya Incatatu ivuga gusa makuru yo muri Etazini. Na makuru gusa yo muri Amerika afite aho ahuriye n'ubuzima bw'abaturage bava mu karere k'ibiyaga bigari. Abarundi, abanyarwanda, abanyamurenge, cyangwa se abakongomani bumva runo rurimi rw'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Hari abava muri Nord Kivu, hari abava muri Sud Kivu, hari abava mu Rwanda, hari abava mu Burundi n'abandi bumva izindi mituvuga na makuru bashobora gukurikirana. Rero ntidutore inkuru yari yo yose, ariko iyo turiko dusoma ibinyamakuru, turiko dushaka amakuru, turagenda tukareba inkuru turi buvuge ifita ihuriye na situation y'ubuzima abantu baba hano muri Amerika. Nibyo rero tukaba tubahaye karibu abari ku yindi migabane namwe. Turabizi ko mukurikirana Radio Incatatu, turaramutsa abantu bari mu bihugu bitandukanye badukurikirana. Rero tubahaye karibu rero muri kino kiganiro. Tugiye kubabwira inkuru update kuzerekeye impunzi. Nibyo maze kubona abantu benshi bagira comment mu makuru twatanze bakavuga ati se iby'impunzi byo bimeze gute? Nta yandi y'impunzi, nta update. Ibi rero nibyo ngiye kubaganirira. Ubundi kandi nkabona amacano bamwe bakora ibiganiro bakavuga amakuru y'impunzi. Akenshi sinabikurikirana kuko pitanja kuri internet gushaka ayo makuru nashika nkayabura. Nkavuga ati ko abantu ibo ni gute babesha abantu ngo bayifunguye byagenze gute, bagatanga amakuru muzukuri ni nkaho nyine babibereye nyine mu ma views yabo nko banga babivuga. Kugeza uyu munota mu byukuri nta kiraje imbere kujerekeye amakuru y'impunzi. Tubeheruka cyagihe tubibabwira yuko judge bagiye muri kuru ya appeal cyangwa se bajuriye mu rukiko rw'ubujurire, hanyuma Trump bakamuha 50 n'impunzi bakaziha 50, donc 50%. Impunzi bazihaye yuko izemerewe kwinjira muri Amerika mbere yuko Trump aba president, aho bagomba kuza. Hanyuma Trump nawe baramubwira bati nawe abo nyuma yawe wabaye president abo ntibazaza, nawe imyanzuro yawe igomba gukurikizwa. Kunuko judge yacira urwo rubanza. Trump rero baravuga ati genda rero binjize. Trump nawe kubera ko ari ibintu ari kwangirira bamuteka ibintu adashaka, aravuga ati yego nzobazana ariko nanje nzabanza ndebe ko ibyo nanje
nkeneye kureba by'umutekano ko bikwiriye babone kuza. Jaja toke nta kibazo genda bireba ariko making sure ko abo bantu bagomba kuza. Update ni ihe rero kuri ku itariki 9 y'ukwezi kwa kane umujaji yibukije guverinoma ya Trump ati atabasaza aho mumeze mute, abantu twababwiye kuzana bigeze timuribukaga rero abo bantu mubazane, nimba ari byo mureba mube mwarabirebye ariko turabibutsa yuko dukeneye kumva ko abantu batangiye kuza. Urumva judge yibukije guverinoma ya Trump itariki 9 y'ukwezi kwa kane, ariko Trump nawe icyo ategereje niki, ategereje ya minsi 20 y'ukwezi kwa kane, amezi 3 azaba arumanye mugani w'abarundi. Nibwo rero departement zibishinzwe zizoha Trump raporo ya mbere. Wenda kubwa amahirwe hari gihe yovuga ati nta kibazo biteye bose nibatangire bazi, cyangwa akavuga atoke mugaye nta kibazo biteye reka twinjize barya abantu judge yavuze bemerewe mbere yuko njemba president mbere y'itariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Muri make naho niho bigeze, ni ukuvuga ngo twese yaba ari mwebwe mpunzi yaba ari n'abantu bari hano muri Amerika mbere y'itariki 20 z'ukwezi kwa kane nta kintu na kimwe kizwi. Na Trump nawe urumva arindiriye raporo. Gusa hano muri Amerika cyangwa se muri ibintu bya leta no kuvuga ngo itariki ndiyorenga isaha ndiyorenga, no kuvuga ngo ukuntu babisetinze muri system ko bagomba gutanga iyo raporo uko bazoyitanga ku itariki 20 muzabe muri ku maradiyo mwumva raporo yavuye muri za ministries bishinzwe guha Trump raporo uburyo ikibazo cy'impunzi kigomba gukurikiranwa after 3 months cyangwa se nyuma y'iminsi 90. Nibyo rero kugeza uyu munsi burya bucana mubona ngo ibintu by'impunzi ngo babifunguye ngo bimeze gute, ngo umuntu hari gihe bamwe babona gusa makuru yo kuri channel nawe agahita sohora indi channel yiwe andi makuru kuri channel yiwe atasonye ibinyamakuru. Radio Nchatatu rero tubabwira makuru y'umwimerere y'ukuri twasonye mu binyamakuru kugira ngo muyumve ntabwo ari kuvuga ngo twego turashaka ama views oya, ntabwo ariko dukora. Kandi ku bantu bakurikirana Radio Nchatatu ngira ngo muze kubyumva rero twabashakiye update. Iyo update rero twabashakiye reka rero twumve Save Umulenge turuhuke, hanyuma rero tuyibasomere, apana tuyibabwire, tuyibasomere kuko twebwe twahinduye ikinyamakuru tugishira mu Kinyarwanda, mu Kirundi, mu Kinyamurenge, nico tugiye kubasomera. Ibintu mbabwira si ibintu nakuye mu mutwe, si ibintu numvise ahantu oya, ubu nyine mvuye kuri internet ninjiye muri studio kugira ngo mbibabwire, nari maze kubitranslatinga mu Kinyamurenge, mu Kinyarwanda, mu Kirundi. Nibyo rero ngiye kubasomera hanyuma mubyizere nk'ukuri kuko nanje aho nabikuye harizewe kandi ubumvise ukuntu bimeze bisa n'ibyo nyine twari dusanzwe tuzi. Twari turindira itariki 20 y'ukwezi kwa kane, ibyo murabizi, amezi 3 iminsi 90 izabirangiye. Aho twari tuzi yuko Trump bamutegetse kuzana impunzi zemerewe mbere y'itariki 20 kwa president, ibyo twese twari tubizi. Aho indi update nshasha nuko judge yabibukije ku itariki 9 y'ukwezi kwa kane. None se murumva ibyo bintu atari ukuri, abandi bazana ibintu bitari ibyo ngibyo mbabwiye bazaba babeshe. Rero twumvikane twese isango le 20 kwezi kwa kane, impunzi aho muri mwese le 20 kwezi kwa kane tuzomenya raporo yasohotse tuzayibabwira. Reka rero twumve Save Umulenge turuhuka nyuma tubabwira ibindi twabasomeye ni mukanya. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Maître Azara Soubero a fait au gouvernement? Qu'est-ce que tous ces généraux font dans l'armée? Allons jusqu'au bout de la logique. Mbere no kumenya ko ahantu umuntu wese ari aho yicaye iwaba ariho hambere. Icyanejeje mu bwana bwanjye no kwiga primaire ndi mwacu, nkiga secondaire ndi mwacu, ndi mu bijombo. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsi Congolais. Save Umulenge, FP, stop killing the innocent people. Hanyuma rero ngo bimeze nte muramba baranje naciye mu Burundi Burundi mba nabukumbuye n'ubunyine nariko ndaya amafoto y'abadokiteri twiganye nahise numva nkumbuye. Hanyuma rero bimeze gute ku buryo rero novuga buri detaye cyangwa se burambuye, ni inkuru ngufi cyane, update ntabwo iri ndende, ni ngufi cyane. Kuva rero ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane, no kuva ku itariki 13 uyu munsi rero, kuva ku itariki 13 ukwezi kwa kane uyu mwaka 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracyakurikiza ishirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa
ry'umushinga wo kwakira impunzi. Ya programme ya leta yitwa Refugee Admission Program USRP. Iyo programme niyo kibamba mu kwakiriza impunzi. Nukuvuga ngo baracyari kubakurikizwa ihagarikwa ryayo, kuvuga ngo ntibarayisubukura gushika kuri itariki mbabwira. USRP ntabwo irahabwa gahunda yo gusura kandi kwakira impunzi. Even n'ababandi bemerewe bwo ku itariki 20. Amweke byabaye wenda tutararonka amakuru, cyo kimwe hari umuntu wigeze ku telefone hirya yejo yamambwira ngo ari impunzi ngo muri Ohio ngo zaje ngo bavuze ngo babifunguye. Ariko abo muri Ohio baravuze ngo nkabara arayo mu yandi moko atarayo muri Afrika. Ati hano muri Ohio Dayton umwe yaravuze ati nje wahanga muri Dayton nta mpunzi yaje kabisa, twari kubimenya. Rero murumva yuko kugeza ubunyine nta kiragaragaza ko hari impunzi zaje, nabo bimenya butubwira kuko umuntu umwe sakamaze ngo aramenya amakuru yose. Rero iki kigo cya USRP ntikirugururwa, kiracakurikiza ihagarikwa ryacu. Leta iracakurikiza ihagarikwa ryacu. No kuvuga ngo ni ihagarikwa rero ryatangajwe na President Donald Trump binyuze kuri executive order ya president. Ni executive order ya nimero 1416 ryashizweho ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2025. Iri hagarikwa rero ngo rizakomeza kugeza igihe ubuyobozi buzafatira umwanzuro ko kongera kwakira impunzi bihuye n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No kuvuga ngo umwanzuro ntibarawufata, barindire raporo ya Levent kwezi kwa kane kugira ngo bamenye ko hari indi suspension cyangwa se hari ukundi kubihagarika bazongera kandi kubikora ku mpunzi nshasha naho bari aho ba Avalvent ho bazoza. No kuvuga rero mu kwitabira rero irihagarikwa hari ibintu byinshi twavuga kugeza ubunyine murambarira kwitabira irihagarikwa. Hari ibintu byinshi rero by'ingenzi byabaye arizo update ziri hari uyu munsi byanabaye kera ariko bikiri update hataragira ikintu gihinduka. Update ya mbere nuko habaye imanza n'amategeko y'inkiko, byo murabizi bamaze guhagarika habaye imanza n'amategeko y'inkiko. Imanza mwari zikurikiranye twarazibabwiye, imyanzuro mwari kurikiranye twarayibabwiye. None uyu munsi mu by'imanza n'amategeko uyu munsi tubabwira lo 13 niki gishasha ni ya update rero ya le 9 kwezi kwa kane judge yibutsa kwa Trump. Umucamanza rero mukuru yasabye leta kongera gutunganya amadosiye y'impunzi zari zamaze kwemererwa kwinjira mbere y'ukwa mbere itariki 20 kwezi mwaka 2025. Murumva rero le 9 kwezi kwa kane leta nane mu judge mukuru yibukije kwa Trump ati babandi ba Avalvent. Uyu mwanzuro rero w'inkiko unategeka ko inkunga zihabwa ibigo bifasha mu kwakira no gutunganya impunzi igomba gusubizwaho igatangwa na leta kugira ngo izo mpunzi zishobore kwakirwa no gutura. Murumva rero mujaji yongeye kuvuga ati za nkunga ijye USRP muiheza amafaranga yongera itangira, ariko Trump we angali anagangania uriya musaza vraiment ni mudakorwa ku ijambo. Nibyo rero ngo update ya mbere iriya yo mu manza no mu nkiko naho igeze. No kuvuga ngo rundi judge yabibukije, hanyuma dutegereje kandi le 20 ukwezi kwa kane ko hari icyo Trump azotangaza muri raporo bazamuha. Iyindi update itaragira icyahindutse kuri yo nirya yitwa ariko naco cyarahindutse ariko kitari ciza humanitarian parole. Humanitarian parole no kuvuga ngo ni gahunda yari muri package imwe na welcome caps murayizi, iyo yazanaga abantu bavuye mu bindi bihugu. Donc n'ubuyobozi bwa Amerika bwahagaritse gahunda yahaga uburenganzira bwo kwinjira ku bantu baturuka muri Cuba, Haiti, Nicaragua na Venezuela. Iyi gahunda yo bayihagaritse kuva le 20 nyine kwezi kwa mbere Trump yinjiye hamwe n'ibindi, ariko yo kugezana n'ubu nyine nta kirahinduka. Wonaga n'impunzi turiko turabona izo update, ariko bo na n'ubu ahubwo hiyongereyeho yuko bo bana ba testati yo ngo bazona batahana. Rugwa ngo iyi gahunda yemereraga abantu 30,000 buri kwezi binjiraga. Trump n'ukuri kose nawe wo shaka yo muharezo 30,000 by'abantu binjiraga buri kwezi, kuvuga ngo bari benshi. Rugwa ngo iyi gahunda rero yemereraga abantu 30,000 buri kwezi binjiraga muri Amerika bafite ababishinga, bafite aba sponsors babandi bihuzaga bakishira hamwe. Ihagarikwa rero ry'iyi gahunda ryasize benshi muri aba bantu mu rugabagabo mu ruhirahiro, kandi ngo bashobora no gukurwa mu gihugu. Nibyo muri Trump yavuze ati ahubwo sukuyihagarika gusiga gahunda, ariko ahubwo n'amasitati yanyu ndayabatse, mwebwe muzataha muzasubirayo. Iho nta update. Hanyuma rero hari
indi gahunda nayo itarigeze igira ikihinduka ni gahunda n'ibyago byo kubanya Afghanistan bari muri Pakistan. Abataliba bamaze gufata abantu bose bikekwaho ko bakoranye n'abanyamerika barahunze bahungira muri Pakistan, ariko bafite icyashinya yuko Amerika izoba reinstalla ikabazana hano muri Amerika. 25,000 murumva ko n'abantu bake cyane, ni 25,000 mu gihe Biden yinjizaga bano tumaze kuvuga haruguru 30,000 buri kwezi, ariko urumva bano bose ni 25,000. Ni 25,000 bakoranye n'abanyamerika bafite kuba bo kwicwa basubiye muri Afghanistan. Aba rero kuri Biden niho bari barindiriye kuzana muri Amerika, ariko rero Trump yarabihagaritse. No kuvuga ngo igihugu ca Pakistan cyatangaje ko gishobora kwirukana ibihumbi by'abanyafghanistan bari bategereje kwimurirwa mu bihugu nka Amerika. Umva bari bategerejwe kuza nibataba barakuwe muri Pakistan ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane. No kuvuga ngo Pakistan iravuga ati gushika lo 30 kwezi kwa kane mwebwe muzosubira tuzobirukana nimba Amerika itabatwaye. Wenda twizere yuko lo 20 bashobora gutangira gusubukura kubazana sinzi, ariko nabo urumva ko bafite ibyago hariya bari muri Pakistan. Iyi ngorane rero ngo yatewe n'ihagarikwa rya gahunda ya Amerika yo kwakira impunzi, aho abasaga 25,000 by'abanyafghanistan ngo babayeho nawo mu gihirahiro, nabo ntibazi ikije imbere. Baravuga ati none twebwe bimeze gute? Murumva rero Trump yakoze kuri benshi cyane. Hanyuma rero indi ngorane ihari, indi update nayo kugezana n'ubu nyine ni ibiganiro kuri politike y'ubuhungiro. Kugeza ubu nyine abarepublika ariko baravuga ati ubuhungiro tubukureho, ntiyagira impunzi zongera kandi kwinjira muri Amerika. Abandi ati mwe mwasaze, Amerika ibaye kubw'impunzi ubundi kandi ni itegeko rya Nations Unies. Amerika iri muri amasezerano. Hari ikinyamakuru nariko nsoma bavuga ngo kuvuga ngo leta ya Amerika yanga impunzi ikikura mu masezerano ya Nations Unies na Parliament kongera kandi gatora bagakuraho iryo tegeko ryemera impunzi kwinjira, ariko bitari ivyo impunzi hano muri impunzi hano muri Amerika ziracemerewe kuza. Nivyo rero nukuvuga ngo rero hari ibiganiro kuri politike y'ubuhungiro, ngo hakomeje ibiganiro bijanye n'ahazaza h'amategeko y'ubuhungiro muri Amerika. Bamwe mu batanze ibitekerezo bavuga ko ngo hakwiye kubaho iherezo burundu ku buryo bw'ubuhungiro, kuko bukomeje kuba inzira ikoreshwa mu kwinjira muri Amerika binyuranyije n'amategeko. Ariko abandi nyine bakanga, baracari muri n'abadepite baba representative baba republic, abanyine bo kwa Trump, ahubwo baguma bavuga ati kunezeza umusaza wacu reka tuvuge ko tugomba kubikuraho burundu. Sinzi uko hari uwo kwitokeza kama yandikira itegeko birikaje muri Parliament akabona ritorera, ariko biracari nyine muri ibyo kuganira kubidisikitaho. Murumva rero niyo makuru ari ya line ya bibimukira kugira ngo niyo mission bafite muri iki gihugu bano bantu bo kwa Trump. Nivyo rero mu kurangiriza iyi nkuru rero reka tubabwire ko ubuyobozi bushinzwe kwakira impunzi cyangwa se ajya ministeri ashinzwe nyine ibintu by'impunzi ngo burateganya rero gutanga raporo ku itariki 20 tariki 20 ukwezi kwa kane 2025 burateganya gutanga raporo kwa Trump. Bamubwira rero ni raporo isuzuma niba kongera kwakira impunzi bihuye n'inyungu z'igihugu. Mbere yuko iyo raporo isohoka ngo gahunda yo kwakira impunzi iracyahagaritswe. Mwabyumvise rero, iyi ni update mwabantu mwe sinje ubyibwiye. Mbere yuko iyo raporo isohoka gahunda yo kwakira impunzi iracyahagaritswe. Nubwo judge yabivuze, Trump nawe anganaganganiya nka president. Nabyumvise ariko nanje ndindire raporo bambwira yuko nta kibazo biteye. Rero mu gihe raporo ya Lovent itarasohoka kwakira impunzi muri Amerika biracyahagaritswe. Iyo niyo update. Ibindi mubona kuri YouTube abantu mubona ngo impunzi ngo bayifunguye gahita wihutira gukirika ngo rikutegere washiko gasanga ni kimumwe nta nkuru irimo. Inkuru ni yingiye mu gihe raporo ya Lovent itarasohoka yarya amezi 3 hata upande juu chini nta mpunzi ishobora kwinjira. Trump ni Trump na judge urumva ko acha mubwiye. Reka rero tubashimire mwego tubanye muri kino kiganiro cha Radio Ncha 3. Tukaba tuzakomeza kuyakurikirana amakuru y'impunzi, ntitukomeza kuyavuga buri munsi kuko tuba twumva ntacu tubabwira. None tukomeze tubabeshe. Niba mbivuze kubera ko abantu benshi bakomeje banyishuza, ariko nkabanze nyine ko Lovent iri hafi, reka nyibabwire Lovent twese tuyirindirira hamwe. Rero tuzongera kandi tubabwira amakuru y'impunzi update ari uko Lovent yabaye twamenye cyasohotse. Hagati aho vraiment mugubwe neza kandi mutekane, tunabahumuriza, tunasaba Imana kugira ngo raporo zo zimeze neza yongera isubiza ibintu ku murongo. Hanyuma rero tubifurije Sunday nziza kubari muri Amerika, naho bwije musanga batereye umunsi w'icumweru. Imana ibagire neza kandi twizeye ko mwagize amateraniro meza abateraniye hanze ya Amerika. N'abari muri Amerika turabizi yuko benshi mukanya na amateraniro. Tubifurije icumweru ciza mu banyu no mu zanyu. Ciao ciao.
Bavandimwe, save Murenge, save Murenge, save my home, save Murenge, save my people. Stop killing the innocent people. Save Murenge, save my home, save Murenge, save my nation. Stop killing the innocent.